Nation. Kataro. Ampigie papati. Bo biro. Toko rongo shen papati na mo. Uyu seruga. Dem ne obiro. Dem papati. Ni an. Kau ni papati. Nilikuwa nimeenda peke yangu. To papati ului. Na mimi sijui venye alikuja hapa. Kwa kawa ndio ni huyo waiter anogochoni. Koro waiter anogochoni su. Ogocho na papati. Pati otingo osepegea rio. Obirogo. Koro asijua alikuwa anakuja kunikuta. Elvis nani kanyo? Si ndio. Omaizo ni koro papati ne boyini. Boy na papati nilienda kwa nini yake, kwa show yake once. Towe irigi kanyo. Tu ile msanii aliongea stage umiel. Hivyo tu ndio ilianza. Koro nojo nini ka Elvis koro biro. Maizo ni Elvis ni bentie kaka gombe. Elvis ni beshte yangu. Elvis ni beshte ya bwana yangu. Beshte ya bwanako? Koro ni dhi budhe? Na dhi budhe agi. Unaona hapa dem ni ndiko na nango. Amose, good evening. Evening. Unasemaje? Nande kona any, please talk to your man. If he's really in love with you, let him be straight with you. Nikachinozo bedoga kora message ni sijui nini papati. Openja ati sikuona hii uliandikia nani mrembo. Nona korosu. Openja. Kuna time mimi ndio huo una chat nayo. Okafuo nani have a name to protect. Inana. Na nilikwambia ukimtaka pia hapana ogopa. You can have him. Si poa topic moja kila saa. Seni usikuwe na nini? Usikuwe na uoga. Usikuwe na uoga. Kae mari to beda kode usiepa. Usikuwe na uoga. Koro papati benga Laro. Si ndo nashanga. Acha. Yani gini no chako. Windi no chako. Hai ni atieno. Kaso nisania. Kuna kijana amekatakana. Ukasema una date. Amekutaka na ukasema una date papa. Amekutaka ukasema dope kid. Ansani it's dope kid, nikamwambia ni sawa. Ati okay. Hope ujani jamia. I'm sorry sweetheart. Jumi nilikuwa nadhani ni issue nyingine. Martin kareno gine uketo feelings ma koro en papatini ema koro yuak nama. Hadi hizo videos zenye waletwa dongani manogolna. Ni olingro to biro. Na hadi nikawafanyia challenge. Si ndio? Niliwafanyia challenge. Na nikamwambia mimi papati never. Koro. Yani katakapo ni year ni uchiwe aja uto atachiwe tine. Never. Oknya yuda kanyo. Hapo siwezi patwa. Ati denyo angelo kana chuo bo kana kul kata mana gira wikachiel no. Migori luwagi koni. Wikachiel no. Uyu baby mama wa Yoboyosh. Be luwagi koni. Yoboyosh be koraba. Yoboyosh be koro inyisa ni juu nilionekana na yeye. Koro Yoboyosh be baby mama ne obiro nyisa kaka osesandre gi nyathi ja 10 months. Tadi adier ni kanyise bilo Yoboyosh? No. Unaono siepe? No, we are just friends. Omari mabile. Wachwagi mari we donje. Omari no. Maiso ni nsingo. Dungan sini anan gi ngato. To ngawo kawo kanya nyisi. Bada. Manonga. Makadori. Hapana. Makadori. Never. Mimi jawangla uka chua jawa isuno. To makadori benjo nigi madam moreto. Alumeche jiani kikipenda. Penja mara. Ndiere dhako moro Kangundo Road kama hiyo ni. I don't know.
I don't know. Lakini dongi no yudu gi kadori kiulanje. Kane papo biro. Alitupata. Don't know Ken Kadori kende. You are with Kadori, huyo manager wa Kadori. No, yani sawa. You are with my personal person. Your person. My person. Si atuko peke yetu. Umetoka shule umeanza kusumbua watu sasa. Todonge wacho ni ande. Wachire ni chiengno beno agi Makadori. Tulichukua Uber moja. This straightforward guys. Tulichukua Uber moja. Alikuwa na be wake, nilikuwa na be wangu. Kila mtu akaenda kivyake. Mama wekecha. Akia. Wete mido penjago kalwa nonje. Nigi bene man. Nigi mpaso me nigi cha. Bene anakia anwe kupenja. Mok dayo moro mo wekecha. Anakia. Dayo mo menjo nigi riembo nyaka manager. Giwuondo manager wuok Elisha to gidhi gi riembo. Anakia. An manakia. An mangeyo. Maracha. Wewe unajawaka. Ajawaka. Yani ngato post nyaka kaka onyeo gari, sijui ameaya gari, alafu indi iko nani ati na wewe watu wanang'ang'ania parking lot. Wewe unang'ang'ania boyfriend. Andala property. Maisoni property gari mano haya cha. Mondike mopao cha. Mopao. Koro nyeo. Awinyo no nyeo. Nyeo gamo. No nyeo. Pesa hilo ka. Mondike na status ni ati don't what? Don't copy. Admire but don't copy. Baba dija be show mo ko mar pesa wangi dong 10,000. Ano pe joki ulonje. No. Ningejan the last time manadhi show mar papa tina yudo kwa wane kombe. Mawuok ada. Maybe dala kucha. Yema be jomoko dwa dhi neno kako wero off beat manya pongo dio neni ngama off beat stage be. Lakini awinjo ni an gi talent. Awinjo. Ini neno. Awinjo. Weketa item. Awacho ni awinjo. Ema pe ini neno talent. Inwa kete match. No, papa tini udisemewa. Wana inwa kete match. Papa tini udisemewa. Winji. Awinjo. Ran ba support talent. Semewa jato man gi talent man. Yes. The late Lady Maureen. To kende ndi wanya yodo moro no nyango popcorn mo ken serious. Lakini papati to dawe. Papati en comedian eto. Noka wacha. Makadori nigi talent. Lakini gima bro ketho Makadori no kata ken jechuopni ani ngeni wacho gadier. Kata ken jechuopni owe achai. An boko chala lakini ji ywak ne ground no chaji. Jomage ma ywak ne. E ground ka? Jomage ma ywak. Chaji. Ingani ya. Jomo chago tema miele. Winji wanyi senior. Ina no kaki I present yourself. Miyo ngato tingi kaka in. Wanyisi ni kata jakonge modhi manair Makadori. Iluonge nango Makadori ama Kadori? Kadori. Kata jakonge modhire monyise ni Kadori adwa mose ama dago ni picha. Adwa go kodi picha. Omoso go picha ng'atno ema mielo thumbe no e ba maraj. Ng'ane momiyo bende ok kwano go ne kombe. Ng'ano ko ne kanyo tikwane kadha. Maybe gino notimre mana dichiel lakini hapana. Kadori chaji. Onge Kadori mochaji. Kadori kanya ka promoters tinde ywak no chaji. Dero ko chaji yawa. Nyathi chamu wuol. Lakini titete ane nyathi no bili. Nyathi man. Kadori nyaka tetia. Wanyoro. Ujoka no utero Kadori. Kuwek leo chunya. Kadori nyaka Kadori is like my bro. Your bro in bed. My bro, but and like my bro is a industry guy lakini and nga iwa tensemeji. Ensemeji. Dongo nyakano. Inyakano. Shemeji kamena.
Like we are not Kano from the same place. En Kano makumachielo ambe an Kano makumachielo. But yeah. Biro na demi nyaminu. Owadgi okawa. Owadgi manyalo. Owadgi okawa. Ema dumbre kuomi. Mano ine miwacho. An pok awacho. Manyiso ni koro kadori to idet owadgi. Adet ma. Bwana ne owadgi. Omari konyo gimon. Lakini idet owadgi kadori. Adet owadgi. Kende. To Mari? Mari be adet kwani. Kore inywando gi Mari nigi nyieke. Mari nigi nyieke. Ng'at mane ma en anjoga ni ati nitiere main to nitiere side. Mane ma main? Mari main. Achelo no main. Mari main. Hapana. Maizo ni Migori no malo sana. Hapana. Migori no bago bunde. Machielo no. But adier makende ni papati Elvis Kadori ochaji. To githindo e thum. Bwana mi hizo mar papati keta kando. Mar Elvis be ket kando. Mar Elvis ni misunderstanding. But Elvis were on there. Elvis ni talent. Manota yego. But we charge. Then Mara Rio. Then Mara Rio. Is papati. We drama man. And we gora kum papati. I can't talk to that guy. Okay, that guy. Okanyal wuoyo gi papati in short. No, in short. Koro iko ni dem ni chilongo ni. Anakia dem sige. Manu ataki chilongo ni. Migori. Nyinge moro. Su bebeto. En manjo ni ke opogo yier kabasari. Alo kawacha. Manjo ni yier opogo kabasari. Lakini ude mapana. This is just too much. Even if you are dating, hata si tulianza kudate. Boyfriend bebogo yier. Bebogo nini pogo kede. To giromre ng'atwa ni mokro amwadgi. Kech bwana ni be koni no pogo kede. Bwana nyako chako I have a name to protect. Acha ni TikTok ni poda wende waling joma nigi name to protect nigi followers mang'eny. Koro nimeona ameandika hizi uji ana comment hizi ujinga. Anyway, yier mari miyo ng'amiyero. Gino be oksabu noklen room. Imiyo mana ng'amiyero. Ng'ama chunyo yier. Anta jawa kae to kuno yudande. Alura jawa. Video innocently. Natimo video duets. Video innocently. Hakuna motion nilikuwa beyond that video. No alikuja aka comment. Papati. Yeah. No biro mo comment. Kana se comment, acha nondiko nango. Aya, ikakuwa ti en gi show Saturday. Msani kam kwa show yangu. To chieng no, ambende nan mana gi pesa moro ka ila. To datingra na die. Mano mari oro ni. Pesa mano mari oro. Pesa mano mari oro na. Kora adi. Bangli kuro te Ivo. Yo story tanza tu hivyo. Mimi I ngamane dwaro wadi. Ngamane dwaro wadi. Pape wano chako seri. Ene mano texta, manso ni ene mano chako. No chako seri. Text no kende manoro koso ntiere moko mabe koro no dhi ne. Kako yoda wacho ni jaber odwa ni mondo gimoro dhi mbele. Donga manyo ni gineno. Donga manyo ni duet. Duet no en machon. Nasani jawa gi okne nyako yawa. Gini ogolne gi nyaka thomia ti nyaka monde ji gisere papka.
Tingeni seje mangato seri fanya ngato. No, hii ilikuwa duet yenye nilifanyia hii wimbo. Ilikuwa tu wimbo ya gospel. Neno mano ipopna. Nani? Akakuja hapa, kaandika hivyo. Kwa after mano inbox. After hii kakujanga tu inbox. Kwa mimi ndio ni ane mana manyo papati. Really? Anta anika kiburi. Okanyama ni Wuoyi, never. I will never. Mano kibone ni view sasa no. Ano bro. Ay. Niji. Korone. Ndano. Omosa. Haniseni hyper party. Neno giva no follow nimekukrashia. Sasa hivyo ndo ilianza. Yaani enu huo ni musibiro no. Hivyo ndo ilianza. Nimekukrashia. Okani anema crash ne. Anza ni usiseme. Niko serious. That's how it started. Hii ndio kangato biro ngamo na doge ni atiyo sijui whatever. Koro kanye masuo neno ni imae won pare. Kazi nzeni no usiseme onsa ni for real. Anse ninajua una joke. Madong namba ne? WhatsApp. Okni medone. WhatsApp. Hivyo ndio ilianza. Koro, uru kudwa wacha ni yani sijui nini. Tell your wasanii tu. Wacheze kama wao, waache ujinga. Giwelo osianda. Kasianda madongo gwe mano moro papa. To wacha dier. To wachi to manga studio wacha to medisianda. Sijui you are following Papati sijui where. Kapona diambe momio Papati lui. Suo dio medisianda. Osiate biluo. Iwacho ni bero tencho. Mi mtu hawezi kuja kuniambia tio sijui nini. Papatino cha kuwerkaramo. Makorudu alicho na malicho wachi Papati. Yendo wachere ni Papatino nyeo views. Wanyewa. Mano be wangia. Wanyewa. Tato nyeo si hatuna haraka na maisha sisi. Pole tu. Pole ndo mwendo do. Niko dwa nyeo kumodhi yeno be mwa bro rome kole kuro kwan pamoja. Riembre. Wan kare wada. Laruru yere. Gol nyinga edhogi. Nyako ni bene obiro na marach. Madam gol nyinga edhogi. Ka Papati mori aina. To kawe. Ingeno nyaka ngude, ngika ngudoro ga bigo hiji. Kai boga ore. Na war. LTN Low Trending Mission.